Biyag ti tao. Apaw, anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bali, mare. Tapasit lang mitid eh. Basit nga. Di nantupay ka ba ulan na yawid, di bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isarag ko. Tadi nakabailan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na sayahat nga ramid yo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman naklaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yu ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngutan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngum di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kuha na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di nala pampanunutan nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron manganon balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umuna akong nga gawin. Tali, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nangrunan no mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa'y ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa'y, pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Tinasayat, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Darna, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inrik panakmanen ni bagat ko. Kagurak man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasan. Ita kala sumangput. Nagawid ka nakariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinang sungsungken ka naginom. Birthday ngamin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga ag-birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba tarak lang mo tibis kami. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matanda dito'y kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot.
Ninanang met, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mo't. Naitanto mo nga min inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan di asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si ka magayam pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamu kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon na lang nukwa. Anyan gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Anya nga nga pare. Saan mo taka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Ngam inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpul na sa klaay. Sumaruno akan kan. Ay nananang. Day ito'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Tasya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa agdrive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mon. Di mon san ka bagalang dagtrim, pare. Unak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? Nakasanot ti kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartak mo. Mawatak mo ni bakat mo, pare. Nagdakal to may utang ko na yung baganagan ka, pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurtak. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan may sa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mo siya. No siyaktag ka sa pulan, kaya tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay o masilagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatag, kat nasa lunot kayo kadagitan nakta. Nala, sapay lako mata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito, bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka.
Tay manugot ka asaldaan pa ilaing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasaya ang anak mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulaangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas sa pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pala ko mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadang nga tumultulong kanyak nukwa. Nga may sumangarod tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakachamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tay di. Antoy pare oh. Ne, nagatungutun tay ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausaran nyo pailaan day ta. Nagatunti utang ko ken ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Wen bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga intong sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't at mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid diti balay da. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang ub-uba iti anak ta. Alvin, naggap-gapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Asino dyan mawag lakay? Ni Marie Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Marie Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman na pare. Awanan. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umaw-awag kanyak. Gamjak na sangot ti cellphone ko.
Nalabik. Kahit natagpatulong iti daydi agun daway. Isu nga umawawag. Awan man la tinaramidak met, mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak malanasong batan mat, diawag na, sakbay anatay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siyak tinakangag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang nasumbatan. So pa nagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmatan ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayem na. Pasensya ka la kuman lakay no anya dagiti na ibagbagak idi iti gayem mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Ken uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intad ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang, pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadia. Sumra ka, itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't, Mare. Ininot mo't ta na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo ten, Mare. Nakailiwliwag mo ten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan nakas idi. Normal la siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man latikas to'y nga aramidag. Makabawi aki tinagalas ngayon pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan da ita, Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Ala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Biyag di tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Ay, pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Ay agyamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na.
Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Siya, apay, anyat din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Isungay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day da gundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti daddy idi. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmang putkit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla a kwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak.
ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat addan trabaho, iso ti agnumar? Saan ang mabalin, Grace? Agawid akon, Linda. Kat agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak mo't Jano. Ano sam nga ron nga ay aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kayat ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rotap na mamamumi mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, Daphne, ano pa'y sinasking aramidon tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabahok. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante.
Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang paitan? Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan iti syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nan ti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tanda kiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tani ti balay. Agasawa tamot tani ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak mat kiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos.
Sa bagay, ubing kapay, angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ha? Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagit isingin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan kan nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rod. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamariknak tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsan na bana ka nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan. Tayo inanak lang bihit. Mara. Agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan anak. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni Joe Hospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh iti adu atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara.
Noon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno na kadwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Na isupaya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo ti silid ka. Sige. Tanoad dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akambusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No
No kasta. Adda sa nikwat ti amak. Adda, Mara. Nalawa tinapanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasing ti amak. At andang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amak. Tatang ko. Biyag. Di tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka mo ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika, anak ko, noan niya ti ammo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O, nanang. Ay, nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asana siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Sino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pa'y laang. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan aya talaga, anak ko. Naklon kung tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak lang maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapudno na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana.
Apay akaslawan mo't mariknak agurakan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dayto ang babae. Oh my ka, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamamu kada kami ka ni Carl. No apay nga andaak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod. Panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak adyak agsangit. Ngamtsak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Diyak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amangan ka sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? When? Sige, tagawid ako. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gayam. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan narumba nga mamamunak da ita alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang ana. Diyak matan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba Yung maapay. Bawal ka di ba'y laeng? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaren ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa met sayang met dayta matres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, amumot a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Aguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan nakamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayjay babae. Diyak amu ti sawa.
Naimbag nga oras mo, miss. Sika, anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige, sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram, ngam pasensyakan. Itapay laang, ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kitibiyag ni Carl idi, nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan, nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manan gapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tong harap ti sumarungkar. Ket sapay la ko ma. Tay ti sumarunong nga isa sa rungkar ko. Ikanak matan iti kundaway ang makisaritay tinapaot ken ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak mutlapagan ano day jay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunamat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakota kan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basit sagot ko kada kayo. Agyamanak barok. Aguray ka tayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tas ikatika na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagiti pupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibaga ang dagos.
Ay na, kaslalang adda ka din kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso, Jetro. Ay na, naggasot ni Vina. Saan mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak, Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta, Jetro. Wano, imbagam. San pa'y? Ngam, awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaam mo anay bagyagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam, damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Pudno day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapay lang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Gat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro matisumungan. Kat ada pa'y igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpot ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningit ka. Pangasim. Di ka ka di mabain, Jetro. Datantikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taraon. Nagyaman na ka. Tas saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa akak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami agpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kaguramat ni Vina ti amin na lalaki. Kat kramanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na tubang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kag ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, wala nang. Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne,
Apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, wan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkidawlat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Si ka na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang si kati makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't amaulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidenggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasjay Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan nga ikan iti pagnakman da jata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklon aga po iti naramid da jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin nga naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat ka asi ka na ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kano pa'y naladawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, panay. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nagbatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyaman hak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan hak itinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak.
Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sikati matungpal, Jetro. Amin na pagtengwa na pasama kitibiyag tayo at da plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos, timang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. Ag-enroll ka iti kolehyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas ka iti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito'y lugar tayo. Nagpipintas pa iti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da pa yun iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw, kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tanti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat da nanang kantatang ko nga alaak. Ngam sabali ti in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusan kat nanginan sa ti kasta a kurso. Wen nga rod, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak an imbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na. Makaginawak pa nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumot laang. Narbisa naklang amin, iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Tasya kon tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalu ka gak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Isu nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehyaw apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsadang aglaklakaw, Filay.
Wan nga rod, nana. Anya nga dagita lakom ita. Natang pailaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at matlatay nalawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Fele. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Jak kayat tag nanayo na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti bananakyo kun kamutikyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng tiskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dala ang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo, sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen ka, mapadasan mimut ti agbiag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend tadakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orayan. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga ro, apok. Ay na, sapay kumata napig sa akpay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y iti napaot. Tapno manalam mon tumat ti bunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnamay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak. Aging gabi maketak. Patpatgan ka unay, isungar aramidak ti kastoy. Tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka laang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo.
Iti panang baybay adaken ka. Ang man niya nga raw, awan mabalen. Tadamot ten bukod da pamilya. Ba nag-apagsangsangita? Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadananang kantatang. Jak pulos inarapap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak met alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay. Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika ngay. Inakmat isursur nga ilako tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Ket janak tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat tapay bakit. Tamakatawon langan, aggraduaron di anak ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amang imarcha iti anak ta inton aggraduar. Tapay, sikat ti mangimarcha, san asyak? Katsyak tasyak tiin na. Agpicture kan tulaengen dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsayaatan. Ngam masapul ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan ang napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale. Tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wan apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no a-graduate di anak ta. Umanay nga tajay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaudyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado ti rigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata, may aplikar mo ada, gusti inaadal mo, apok. Wen nga rod, Lola. Tapno makasubali kada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal, tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta, tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko, kat saan mo kumamapadasan dagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay, itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusben. Sapay inwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agungat nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kuleyo.
Kat no makapasa akto iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wen, Rosbel, tano saan aga po kada kami? Saan ka amakadal? Panunutom kumadag iti ado arigrigat may. Pasaray ag overtime kami pa yung aglako. Tapno makaurnong kami laang iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang at talaga. Lala. May payamon. At datitan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga oray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gamtay nagsardang. Wan matkit di ah. Nagsweldo kan, Rosbel. Wen nanang, Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tainak makitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. adto ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutten awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo, dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato ano maibulag. Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero tigatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style tigatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang ang muna taso badan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan ang makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbe ti ado amang bannog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyan mo't makikita nga aglako kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rudan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mo't agsusweldon angkal. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbengan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka-Severina, kan nagkakapintas na kiti gamit yaw, diti unag ti balayo Ay na, jay apukok tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo ngaminan di apok. Ngam kuna na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak ngam mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong di po ko man niya. Nars nga may niya brown.
Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka bay. Napakumbaba kalat ka. Ngaurayan dan mabalin nyo iti biyag ka. Ngumye ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey, pirme ti palangguada. Kit awam mga pakakitaan. Ti palangguada. Tadi na pa'y mat na nayunan ti posti niya balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Narigat na pakibiyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw. Bagbagak kumata ka anakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar ka iti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulon ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isumalaang no agabang kay Jay, ta medyo adayumot alugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalon, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo agabrod kalaangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinang ipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngon. Mabuti nga nga agabrod nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di tapay nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain day ta repair. Into nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingput-matlaan kada kayo? Wan ay nanaggagat. Isu na lang ta, spoil the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo, tapo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa akman na diti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manen ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kabagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyonak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isu adi yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak lang mat. Awanan ba intay dya lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngamdinak mat na ilaban. Isu akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan mat gayam? Anyan day ti nga inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapana ko, nanang. Ala, anak ko.
Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di tan na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo ti na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak ni. Ay, bagay. Anak sang-sangitam. Mas asya na kay jay anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas. Ti panang perpersa takan ko amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso ang akong konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta iti anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan tapno agda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibyan. Numangted da iti tulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin a puwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo ng padakkel kadakwada, tapagrabangan tayo dayta kas naganakda. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayamyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Nalpasan ti aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayam ko iti maysa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa'y laeng mo, tanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahito ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti adupay asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpet ko laang, agi na naak labiit. Sa dino tayo ni Layraya,
Adda siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado ka no ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Adday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyam tumot ngamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan, tamang panunutak iti pamuspusan, tapno saan ta pagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Diyak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun, anana. No sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam Nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito'y balay Napatigsakit dito'y gagarayo. Umunag kayo Nana. Agyaman Barok. Siyakti inala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na Di na ka din adakamatkan ka. Nay, awan mo timbagbaga akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako Nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, mala, sana bali Barok. Siyakton no sumaruno. Anya kamatan Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay nabakit? Imbis nga isurom di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuron was tala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mo't asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, may ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita di Benson. Ti karuba yung tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mo't ket di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una.
Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararamid man ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo at maaramid ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababaunan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan, sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da, Nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalayda. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo, Nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Jak amu balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay naanak ko, kaano lang ang idiginatang tayo ti cellphone mo. Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na. Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramitak. Saan para iti bagit? Saan anasaya ti kasta nga aramidam? Saan agapu ta kiniddaw na? Kit itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramidam anak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko man nakakaasiak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga.
Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw, inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit akon? Jakun ka ba ulan trabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman nagtamaawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana, siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anyat na pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapo ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na ammo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apok. Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Apa kas jeti kaus ti anak ko mo? Makit-kita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasangan ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga orasaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kayat ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no anya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan yung dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman day tan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang.
Apay manen ayang ang ungtam ti anak ta. Damdama ka kilaang, nagturugan na idirami. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no rebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manan asimra? Manon nga aldaw tilangan na ah. Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo ah. Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang nga masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodin ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpas kan iti kolegyo. Nailawanak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkurangan. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo. No apay kasta tinapasama kita naktamaresen. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang patakkalit anak ta. Anya nga ita. Naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang ngag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungad ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No di mngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayumat no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumag nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata, Saan kami na nasayaat? Ano anya ti kidawon ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. Kung saan na mapatgan ti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apakaisagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may nanak, kasaritam pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna, noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon, asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong. Ituloy ko ti agiskwela, nanang. Saanan? Tamangan no masayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Isu nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita, siya kon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadal manan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik.